Start utrka je u 19 sati, znači petak u 19 sati, u 7, tako da već nema puno do starta. A mislim da ide u pol 4 iz Umaga autobus za Labin. Tako da putujemo do Labina i u Labinu je start u 19 sati. Tako je, baš tako negdje, 2 mjeseca su prešle. Pripreme su onak, malo sam bil prehlađen i nisam baš mogao previše trenirati, ali se na toj razini jesmo, možda malo bolje. A očekivanja isto kako sam i prije rekao, negdje 35 sati, mislim da bi to trebalo biti, pa uvijek se veli malo više, a mislim da bi trebalo biti koji sat, 2 ranije. S menom ide Branko Barlović iz Oroslavja, Atletski klub Oroslavje. Mi zajedno idemo i na utrci idemo zajedno i tako smo se dogovorili. Nema utrkivanja, tu je potpomaganje jedan drugoga. Jer tu je puno jednostavnije, lakše kad ideju malo veća možda i skupina, tako da se nadovezivamo, uvijek nekad neko ima neku krizu. Nebitno nam je, to nam nije bitno. Ne, za sad je sve ono baš kak mi treba, te pripreme su tekle baš onak kak se spada, jedno da me nije zafrknulo to baš 1-2 tjedna prehlade. Tako da u ta 2 tjedna nisam mogao niti trčati, uopće nisam potrčal. To me malo bacilo natrag, ali sad sam se zadnje vrijeme opet vratilo na onu razinu, tako da mislim da bude sve u redu. Ne, sve u redu, jedno, ovi su tam Slavonci su rekli da hvala kad sam ih lijepo pofalil. Dalmatinci su isto dobri prijatelji, ali nisu tako druželjubivi kako su Slavonci, oni su zbilja pravi. Inače se dosta družim sa svima. Tak, ja sam volim družiti, za Furkanci je to uvijek popiti si neke s dečkima, s curama. Ja mislim da bi trebalo biti cijelo vrijeme, inače na Mont Blanu je uvijek, ja znam da su Zagreba pratili cijelo vrijeme non stop utrku. Non stop su pratili i ja vjerujem da ovdje Alen Paliska, mislim da to postoji mogućnost. Ovi dečki iz Upri Gelender, znaš, oni su to pratili, oni prek toga, kaj ja znam kako, na koji način ona je bila 2012. ne znam. Ali uglavnom drugi dan, kad smo se mi vraćali doma, onda nam je Goran Vukelić sve na laptop veli pogledaj, sve komentare, sve čitali smo i to, sve kak je teklo. Samo navijati treba. I čim više se baviti sportom. Za mene je dosta samo navijati, da jedna lijepa riječ, to je najviše kad treba.